Evo veliki pozdrav za Raju, za moje fanove, ljude dobre volje. Gledajte, mjesnu zajednicu Zagrlje, te onda gori Krstac. Znači, toliko je to udarilo da je to nemoguće opisati. Jedno je grtalca dol na putu, glavnom putu Zagrlja prema Gorijem ovako u Uskoplju razgrči. A hladno je, bože dragi. Puši, ma nema odnose. Ali minus je, bože saču. Vidite, već ova vamo strana i nije to cool, ali ova vamo, eno dole se vidi grad, dole eno zahvatilo Bušće, vamo zapado, ne vidi se zapada od ovog brda ispred mene što je zahvatilo gori Bistru, sve. Samo ovdje poviš Zagrlja. Znači, bože dragi. Te samo koliko je to hladno, koliko su to ledene ruke, to je nemoguće za opisati. Znači, nemoguće za opisati. Eto, ljudi moji dragi, vidimo se u sljedećem serijalu, sljedećoj reportaži. Pozdrav od Bojketa.